Nyuma ya gavana umweru wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia kuyukia utongeria wa kaunti unethirite nende ya kithura maminista braba kethira be mutetheria kuruta ngwendene ya kaunti ya Meru. Na nende maminista baba kethira bakithuyo akiumia twitite ntuku ya Alhamisi kenda kwethira baikulukwa bethira be mutetheria kiri uritingwe bwawe kaitene kanende ire kironi kuolelia uritingwe bwa minista ba bukethira bukaria tia nonto popo ingene bendete kumenya minista bari bethira betetheria takiri mantu igi uritingwe kiri thirikari ya kaunti nutuboro rekiri mubango ya siasa tukethira tukeolelia uritingwe bwa minista ndene ya thirikari ya kaunti itiele miaka ile akimbere kithurano ke mwaka yo 2027 nyuma ya Mutuma Ntwethingia kuyukia arakabira mwangaza rethirite itumira nkuluki ya miaka 2.5 tukethira twina MCA wa Muthara Radio Murangeri na abisa ndani obisi ya senator wa Meru Kathuri Murungi usele kaimenyi kenda kulelia moya mendikithia na wiriro bwa Meru kiri miaka 2.5 retiele rungu rwa utongeria bwa Mutuma Ntwethingia hendi mbere yanatokuthuranite kiri nteto cia weru themwe Aba University of Care rungura thirikari nene bara bandikina kibarua kuandamana bakienda kuandikwa na kandarasi ya Kiontwire. Ya wandikani Meru chokungwina ni koti yochoke mamba riko nyuma kudira bena kuchania otia mamba kotini na thirikari ya county. Mitie ndo bara boro erweni maita ntere siembe northern tukanjumatatu kuwa ni batia ndikwe thirikari. Karo siasa tumurika kanju ya minista baberu brabo loti ingapana Mutuma abakato yo kunyetu kwa tone kintoto chiweru the monetwa madithio ni Purity Richard nani Mutembi yendwande Aritingwe boki marungura mutaratara wa University of Care barabandikirwe na kibarua ne thirikari ne twarene bekite madamono ya thiri tauni ya Mutindo bakienda thirikari nene okulukira thirikari ya county ya Meru ibathikira na kuthira nende betutira mathina yo Aritingwe ba barenda kuandikwa na kandarasi ya Kiontwire amuna kuthira bakiri wa mbeta chose meke 5 ile bawita gratuity mabisa banende ne bamukiri ne munene wa Aritingwe bisine ya governor Dr. Judas Mbijewe na Dennis Mukambi barabe urawithirite akioloto twika minister wogima county ya Meru na beri mobatu ya kethira ya kiolelwa mutukikare aina ripotie Baba ni Aritingu gibogima ba kaunti ya Meru barwangirwa UHC bagwatimbaru ni bangi kuma kaunti mwanya kiri mongo jwa Kenya na Kinyato ongeria bao barrio aria bethirite bakithithia maandamano bavyo tauni ya Mutindwa na Kinyamuthiene bagi kinya kiri obisi ya ngavana wa Meru bari na mende kithejere bakwenda kumutuma najo kiri mushema jwa kanju ya mangavana mushema no yajweregeri ntuku ya Jumatatu ejete bakimwira Kinyamushema no nejo na uge thirikari nene nethikire mende kithia jao jakuandikwa permanent and pensionable na bethire bakirwa mbea chao changira tute cha miaka 5 araba mukirwe ne COS Dr. Julius Bijewe akibera ngavana Mutuma Ntwethingia agaikia mende kithia jao that will be absorbed under permanent and pensionable because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. Second thing that we want is our gratuity for the years served. It was gazetted 31%. That was gazetted. Let us get for the years that we have served. Ati governor inyo akeda represent mantwana ndo tukuna Council of Governors Jumatatu eda represent na area kenda na bobomba go push yomba gwita Ministry of Health Aritingu ge baba ruga thirikari nene kaba kigena kya bilioni jirake kiri mongo jwa Kenya bomba kuandika Aritingu ge bau bonthe baada ni ngiri nyanya magana jatano ja mirongo mugwanja nomwe. We just need 2 billion the whole country to convert the terms of the UHC. Kingi badu au keja gutwika thirikari nene tiwa kiriro kiao na thirikari ya Meru kuona twanya twangu girwa nyine ru ni bethira bagitegerwa bari bambere. National government itakuwa imesuluhisha mambo mapema wakati bondi takuja ineweke mikakati ya kuajiri
hao watu wapewe first priority. Kwa tukategera kiri budget kenda tuona what ira umbeka udide ka oreo na kethira kuombekana then bara universal health coverage officers kwa tukiba priority kiri employment twitembere na muthiene si OSBJ wariuganga banantu ithingia na karite nthi na tongeria bonthe babia mabiogi mawamwire kenda gutigira kuri na kuritaniria ngugi na kwithira bakinyia migomo na we Daktari Mugambi ura woroti ari waziri wogima auga kurukwa ni mbunge ya Meru na Nyoi Muma agatigira na gutegera mathina jara jarumirite rwangi rogima mono aritinguge ne untu na kumenya mathina jau jonthe. Kila kitu yenye mnasema saizi, myself it is in my heart. Nikiweka Biblia chini namna hii, hiyo ndio mambo tuna address. Gavana nombere guita union officials bombo karante guru barania monto ya Meru jege mantu yogi mwere na uga rira kwina issues tutethera tukithithia maandamano mbere tukarante guru by union officials na thirikari tukomba kwa address mantu yau ke report rate to sheweru rea kwa rieto ni mutuge kare Misire taukari ni endobo kumene na mpithukuro ya maitha ira yatire mabisa bathatu ba NPR bakwite Jumatatu ya kiumia kibo wete utea bisa bathirikari babaliungira kubeleza kiregetie kana kinya kubaboreria bakiaria bawite ni mathiko ya endobo bakubangania na batishe mwerekerano yuriko kaite no kau na MC wa mwathi na urite thirikari tire ndithire chiro ni chuo chokwa Nicola Chabari na ribotie mukoro gona aturira atura wada patura atete Ndeweta ndekoriaria ngamatha jara thaira no ndere kubwa akorowa 19 atwana na nyuma nambara no ndere gara tia kwengwenduta gikuo okia Martin Moses na kinya Robert bonthe bari mabitha aba NPR batigite miche yao je na onto obakurigara bonene tweretie wita kinya mochari ko kuolia mwiriwe lakini twerora yene askari temalie tuna turengwa turewananga at least twite na police bautio report rawata kuma kiri OCS urato kuna nori akwa batwe mwaka kwena manaiti so kinya thai tweke unduine kinya kwatweka twina arrangement still tutine information niembea kuma obisine bariuga kinya wethirwa mabitha baba bathatu bareketie na kubatiga baritwa mabitha aba athirikari gutire muntu wa thirikari akinya amuchie yao kuboria na atakuthiete na ende babatigiritwe murigo wa kubanga kinya amathiko batakuona kinya utethio kuma kiri thirikari onto bakurigwa kana antu baba ibajo chagua ata ithirikari tuisi borisi baba NPR bethera bai anda OCS OSPD na komanda wao kumaru kuotewe turona kana araturia na tukuendelea pamwendete riari moyo reba moya ngo reba muringaira thimu inya thasta cio tukubae mwira ng'ombe ciwita ende thaya kwita twe utewe turona kinya oturia na tete kira batwe tuonete kuma kira administrative system oti information twawata kinya twe ni ono mone yase non to tero Moses katukuibona utheri na kwire lakini kuma kire system ya administration uti nombi bira twatite nombi riu ndiro twacia antu bari na bareto ni afisa pathirikari utebo turomba kuona njara ya anene bara ofisa bongwa uti atua turone kijukua ura kubathirete ofisa wengwa kwite nya thirikari ikwethero nya OCS kana anene bo bangi bethero baba baete ngwe bakiomba witambulisha kana kuomba wikinyithia njeu batu mwanga thairu ari ntuko ya Alhamisi uti muntu turomba kuona no antu wa family bongo na manjirani to yao utu turona bo bathirikari baikinya nde bito kwanda kato kwenda muri oyo no nto mate ni orwerwe ngwe ne thirikari yo ke muri oyo yo mate ni arewe na baromere kila kitu batu mwanka thainya to kaibwa bo bange borwa bate wa ombitise githaka utpate thiatairwa bamenyeka githako ngwe bararita ndori atere batu mwanka thai no bukinya mate ni akara ya barabange tikiende kenda tukaranzia president tuita tumwira indi yange yonthe mpara na security itituma batu kuoneka ene ustawi na mbere itundiu na security kumau
ndio tutaongea maneno mengine ya maendeleo, lakini tukiwa tumeona kweli serikali imefanya operation ya kutosha, tumerikaba at least 1,000 or 2,000 ng'ombe zile zimeibiwa. Ugwati bukionekana bukithina mbe na kunenea ankoroki indi family etia anto baba batatu bo bariuga twisi NPR no umwana ngwe borisi ngwe thirikari na muthirikari akokwa ibambo bangaira boe abambo bangira kuma nare uru bonze kakethurinya ukibanga babwe mathiko bo ibabangite indi batu twitianirwo nau tutikumenya natatia na uturia nata bukuendelea mwanka twachanganyikiwa ningi mwana wetu ringi mukuru okwa ri na raritaira thirikari ngui kana kagwi thirikari mara mbili Mwangathaira marakonderoma uteithio na washughulikia na tukwenda tena nyumba na nyumba askari ro andikwe thirikari oro wa kwa tuka askari bo mbathi ateta nau ibaitire kuona kumenyera na bauba musiyu na kumenya mundu arare thirikari baba nge batu borowa kwi boru kinya kuno nture ne to baba inge muno oro wa kwa tuka bo batithi atelawa katukuwa thirikari kethe ukethirwa abakiletia na beto mesinga beto kuya ubatianirwo u ndomba kuwa kinya PR kinya generito ngua reke mesinga ndi twere uruma na kebege na kirero tukirira tukitheta turi aciari na agoro beto bakwite ni beke mikakati emea ya kulelia ana babeto ba NPR kethirwa tebuo iboye ngwicio ba iborisi bandila ena nteto cio cia kuruira ng'ombe baibongwa tiana beto batwe kuorwawa now and then na baorowa iyeka bautewa batina kiene so kibatu twoleli tukuona tamiteo na beto bawekirwo tiaba kwendo ngui cia NPR nontu ria muntu akono ati no buri kwetua kiunduine ate kuona mutethia ini simple kwatuika antu baba te kwa kibaumbelo askari bangi ni afadhali ana beto bari misi na askari bari na bunduki cio lakini tutie na antu beto bae moyo nenya meshara tuteise burereta na mbuinya baikinyo kwa mbu otenya salary yotona so ninkuria mesara uyo nonto beko rwango tenya report ira kinya tumenya gethenya thimu cio ina ire nonto bare awa thimu mwanka thaike undune turi ndenda kuria turi kuruba anto bau batwe ike undune turi tumenye thimu cio ri ina ire nonto information cio tuibata kuma kithimu nkuria thirikari bweterete mwanka president tokua tuthira Gembe North weterete tuzikantu twaya wa support ere thirikari bwa gazanti batano bakwa milioni neto family manelelele taitumu mbere ni bukarande bwarie no mwire uteanjende ngeto kwenda ni ya security kuma Gembe North Petan Class Chabari ura wari mubunge wa Gembe North Joseph Toro ukiwete thina ya wamba ng'ombe ndi batikwa leo ni rais wa Wengwa kenda kuthiriria karithine ire kureta kieba kinene ntereu herwa kia kiaria na urite mubunge Julius State mukwethira kiandia na tongeiria bangi ucura thine ntaira kendo chokaniria na kuthiria wagagia rutere rwa Gembe North Anthony Kathenya na ribotie Ntuko intaretu nyumia maitha kuidhokera kari interejia mea kishigo bunge kia Gembe North idho kilolile latire mabisa batatu ba NPR batetemeo ule wale mubunge wa ishigo bunge hiki kia Gembe North Joseph Ruaki leo ni umiliti na kule Rais William Ruto na moninu wa Profesa Kithure Kindiki kujuke matagari marito tamala thirikari ajukiri interejia North Rift kenda ukinye mudia mpange no ile dhite na mbere gotiga kariba inge bahola gitwe kulingana na Ruaki etagalilande ya Kenya kuila mabisa bawe kelende ya iti na nde ingeta Somalia nikionaniria tende ya Kenya na mainya makuthira thineno gwetokera kuongera mabisa bawe kalia ntere ino turi kweri ni kwenda wega no ritubabu kwendekana nuntu thine mbona agete oyeretwe na ndailiene kwendekana ngurigana his excellency also deputy president aki make pronouncement na kamromba kabisa rakubigana our DP atethanirie nike announcement na kamromba kabisa rakubigana our DP atethanirie nikenda area retu itumbirwa kikosi onto kiratu
bakihakikisha thina bira bikurantura biminyo nimbi kainje tuba security ba limited guthiata ng'ombe nimbi bikura kethe iti totethia sababu totethia aitire ndia tukare mwana utethia embe Mungeki Julius Taitumu kujukitaga leo tirimana itengo John Jawekaria kuma Meru na Isiolo kenda gusiria ntaira kirithi neno erua kyakyo ya thirikari gutigira njeje ntu baraba olagitwe nikulewa na mheshimiwa norori kwa thai na burite kwa jukumu ya kubanga antu utirimana DCC utirimana police utirimana CID utirimana na intelligence va Mutuati sub county va Igembe North sub county na timu security on the account ya Meru basi wakabatirimania baba Isiolo amba nabe yaba ya ng'ombe tai na yetira ng'ombe tikai usindano ng'ombe tikai kintu agwirika kondwene ng'ombe ni nto ibingi thine security ni burite kolelyo kabisa baraba ya ng'ombe ni bau ng'ombe ira baracio benda cio kona kintu ikuthira sasa watu wangu wamekuwa maskini tafadhali jukumu ni oywe atua ni oywe ya wakikisa mbaba bakuwatwa na antu barorwerwe nabo thirikari tafadhali ni sugulike irete mbia cia mathiko imenyere nyana bantu barorwerwe na bainya compensated nundu atubirite kuoroa na kagita kale abunge ba Meru bele ithite muthuro ni mbithukiro no ja kagita wa kagita erwa kina balite batikanoge na bathi na mbele kwale ni na thirikari gwitukira waziri itengo Jawekaria na obisi ngeje abata kenda gutigira Meru ni bakogunika abunge ba Meru na abu antu betu watanirei itaikire excellence the deputy president itaikire excellence the president itai obisi ne ya Kipchumba Murkomen bwari enwe na bo moria birabo moria na abwithie kethe ni kosi ukaria nturera ba abwithie kethe ni joint team ya operation ya eriera na bakize bwa ng'ombe Igembe North kana ya Meru ya ita yonde teso kwa nuntu Kenya ni imwe ya na president umwe kwa njumbe na butuburite kurira ubaragia winde raia babu branjumbe eteke president eteke deputy president eteke wasiri bukarando bisi noke kumuri thine ke nimbi murena abange team au abange na NG abange na DIG abange na CID na intelligence utiro ntubu karika Kenya bura kumenyekana so thina babu ambunge etibu watane burite ngura burite kurita no tie kwelenkana kwiyo ngwire reo ne antu baburite okarua nethe no thuri na antu uthurito kendo to bathetera kuma muji muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Bondi ya wandikani ndene ya kaunti ya Meru nithirite chokungwene ni koti ochokia mambariko ndarende bakethira baita na mbere na ngwicio ya withire bondi ithirite na kuchani na thirikari ndru mwanke ya mbarire thirari kinya koti na nende nithirite choka ngwene na ni kwiriro kwithire kiuria twanya tongwe toro tuthirite twina ritingwe kendo tira kaunti ya Meru ni wita urakubatire ya mbareo tikethari keito tariki 26 mweri wa kenda mwaka yu nayo koti ya Meru mushine jo Nyeri ntuko none rongekete wa muribo koti ya Meru borobo itimweri modri botijani abodi wandekani dene konte Meru bagita mere kidhire jao agambitha nole kantai Jesile Sit nali Aaron ibere kidhire gambarire jembere oka eri tariki 19 mweri jo kenda mwaka jo tore arabashokere bokire kibenda kya green na kwira abodi eje eredre tongere tuisi UCP Virginia Mereti bendere yangoge yao o corona kuatere ntukwira mugambitho ni okoti ya Milimani bona Bahati Mwamuhe itoga miboko biria gavana Kara Mwangaza getene no rokoti ya Meru ni ogukurukira mugambitho ni Nyaga bengambo dieje korega na kora mokozule wa thobongana nebo mumbere kana gicungo tuthand ni onte tore thirikari Mwangaza ikitia kotini kenda bondi eje ethre kirutua na mnaku kinyethurire bia koti ya Meru bikotho bikumira ntukwena arua bakome na bokari atere kire bondi eje wandekani kire mabata ntoso barabari ku batano ibatere kotho bagita ritaye omurijo muganja mwaka jo tore ari omwe no atigirwa na ukarikite unande gavana Mutuma hena rutha kana uhuru bakureta mabitha ba Beru barakonda gutendia bongoge kire thirikari jewe nkiripotera ndo Shero TV kumaja kingina ngine na kineke msho Nairobi mbita Boniface Mongera. Munene wa ritingwe obisine gavana Dr. Julius Mbijewe warine kite karona dharia ba county obisine kenda kuba mawirane ura bakethira bakiritandia ngwe na mitaratara Mbijewe nethirite akiwa baba wa Tambaru kenda kwerekania ritingwe bona kuona uti muntu kuritangwe yaka kuinyirwa mutugikare na ribotie
Narwa morungamiri wa ritingo gyo bisine ya ngabana wa Meru niwe Daktari Julius Bijiwe nethirite akithithia mucemano na ritingo gibonthe bale abathera gyo bisieu are akiaria ugite mucemano jojo uri jwa kubekire nyata ritingo gibangi na gutigira na kuigwa mathina jao na kwithira bakigira kuja chwira ntaira kenda gutigira obisia onene na kinyobi singe na umaturene nechigukara no theru akiuga bobo gatetheria kwithira bagia Kameru bare amwe bonthe yoro bimwe birali blocked tromba gutumirika be some lighting here and there lakini chokinkado sana kinda director and the entire team nonto ko move with the speed na ensure kwina lighting ensure kwina good cleaning in our toilets and these other areas na valititengo gina limo kwina difficult circumstances kwa area mantoja mbakwida bena protective gears chako batetheria ensure nyabo batie endangered na nkuruki twaire ko motivate the best we can ensure na be comfortable kugene chiao kingi mwerekere wa kurikithia mawatho kiri thirikari ya Meru Peter Mutethia na ritete mukana kiri oterikana protiri kurekia rujurwa rukometa rone amuguo igeta miurone akiugoro kagwatikana akajukirwe etagaria kiwatho negwikira miturire ya bangi ogwatine ara ukona rujuru nekanite report to the nearest public health officer na batu to enforce na mtu kethera ati kwenda gutii sheria tukamugwata na prosecuted according to the law nonto antujabau they are an enemy to themselves and even to the community na muthiene COSBJ warugamita roemo ya miuguma tauni ne jamona thokone niba kumenya na niba gwete riboti ati ni ingene kurikura inde niba gutegera untu bobo tikeje kwogwati kiria kariba Meru challenges in some of our towns kumagukura na mko unblocked drainage systems are unblocked na inge watu ka chinu kalite kuruki it's a big challenge but our team is working hard when bakwa unblocked na narea kuna challenges ya kwenda replacement ikadhidwa ke report rate to shawero rea kwa rietwa ni mutuge kare Ndiko makinzi tuno tukuona kanya kambere gakunoka ndi nchokerete na nteto nkuluki Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire ya Meru gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe.
dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a love once lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Agriculture Fund Authority AFA Irei Corporation irungura Ministry ya Urimi na Ndethia ibejete county ya Meru kwaranire na arimi kirifiru dide ya mwanya buru AFA bareba murika na gutegera gukura na konjurithi imera kenda murimi ona baita amona kugita uthuthuria mwanya bo imera bakethero bari Meru batongerete ni mwerekeria munene Dr. Bruno Linyiru bondi yerekeria na nene bandwangi mwanya kuma Ministry ya Urimi Meru ni gikabu kia urimi na ni county na omba ni bonene kia urimi ja AFA tuliaja gukugwata njera kenda tukuranie tweyamwe njuma eji tariki 11 mweri jojo tukethero twemero kaburi ne primary school Tigania East kwambirire thithe tuciarukiri mugeni wa gitio ni minister urimi na ndithia mheshimiwa Mutai Kagwe mambura jaja kwejere moko imwe kiri Weru TV. Agriculture and Food Authority, developing, promoting and regulating crop value chains for better tomorrow. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now, but not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Kuweto kwa Minister Baberu ni ngavano wa Meru mutumantu edinke nende niko kuoneka yako tungata pwambiriritio chokera boya kauntine ya Meru wa Minister Barbara bakwiriro kuungo mauri ni mbunge ya kaunti ya Meru ntariki 11 Alhamisi ya kiume kiyite mutumano nekete kwambirio tungatira Meru kendo chokaniria miaka erera yurite mbere ya kithurano ke mwaka wa 2027 Phineas Imana ena ronoro rwa siasa. Honorable Isaac Mutumantu Edingia kenda utamburukia uritingwebokia ya ngavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Edingia na riketio chala bara kwenda batungatata minister ndene ya thirikari yekie ba ni amwe na kinoti marete oro chali kuramire ithaka kigina kethira kirenkairwa Monica Kathono Elias Murega Michedo Janaru Gatangogwi wawatho no ritingwebo mwingi wakili Marias Maranya Daitari Esther Rukunga Daitari Reverend Karo Kaveria Devin Bario Warui ya Chala Baptista Kanyaru Muriki Nwenda Daitari Dennis Mugambi akiorwa kuramiro gima Kiriba mutumano nekete kunenkira muntu rwanyiro kintu kira kubwira kwangerekano akinenkira Kathono rwanyiro kigina na ni mutaalamu wa manto ya. It is an estimation. You estimate your revenue. For example, our equitable share is this. Then our own source of money, it is this. So when you know the source of the amount of revenue you have, then from there you prioritize. Marias Maranya orane wakili nwethiraika kwa rwanyine rwawatho. Daitari Dennis Mugambi orane daitari nwethiraika kwa nende kurwamira rwanyi rogima kauntine ya Meru. Na kukario huu biuribio kitebia kituminga bana mutumacha lete Monica Kathono kirete kwa minister na arari thirikari ne ya Kawira Mwangaza. Kuringana na katiba ya Kenya ngavana ke ya kumaruka kitine kinya minister bakia kabedera baikunja lola na kwanania nwe Endebo na bodere kyo gitumio ringi Kathono endekithitu kungwa mauri konania ya kachali popoero ntuko ya Alhamisi iria minister Baba batire kwithira baikinya mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru kenda kungwa mauri na kurukira ntumirire ritini Clark wa mbunge u kuringana na watho na urite muingi kwa na mauri yo ukonie barabachali kuyugetwa nyatu
chalani bu bukioneka kinyotigira mari onde ya Meru yario imenti tienine yembe ya kurikanwa. Oriu mwingi kumantera mwanya cia kaunti ya Meru ni umirete na kona ni akwanirwa ko ni baraba chali ni ntodingia utuika minister Rungrokie. Appointed a team based on coercion kana kwaswedi kuthura kinya siasa kana orantu bathwana cia ithirikari raro yero ina interest yoro na ombere ko challenge antu baingi sana. Ora antu bara expected bangania bakathurwa. Yesterday the appointment was based on meritocracy. Ado inge sana nonto ba gabaneto mutuma ntwedingia kwa appointi mutuma Murige Kanyaru esinsi wa roe na itokuweru sana nonto Murike ni muntu wethere twakitanina ngwe inge sana na tete ngwe mbea na nite anekerete muntu kombo turitira ngwe na Murike muntu komba kuritania ngwe na tongeria baba nge bekuo para cieto cia Rwanda ndoleli nao ira twina atare maitha muno antu betu bate kuona njira cia witira na kinyare mi betu into witikia dende bakona njira no ntubaria karicirura cionde expect next week but okilokiria see as fast as possible kenda ngweira cionbeta kwethira sikina mandene ya Meru County masibitari tokalole ya endhe barabara siendhe weterinyana baskuru rero bamo batethoma kenda sisi babatanianga bana whether sisi oroe whether sisi Mantwa Road whether ni wealthy kenda nto abanji yangu we mwari ojweko kirakiro nendi ni kwa minister babe nikithitwe kanya kakiumia kimwe kuibangania mbere yabo kinyambe ya mbunge u kenda kungwa mauri roga kuruka mbati yekie nora kedra kyuya oinano tutethia temukai Yopita sinwele tunanganga ya chayo Phineas Imana garo ya siasa kirindeto Cheweru. Nyuma mubunge muambire dikiri kuwa bore utiti kio minister nenkidithirikari na ya gavana Mutumane ndi akari nebo ithukirite mubunge oyo na kwithira bemuraka kwenda kwarwa kiroto ka Reverend Karo Kabedi ora woloti ari wakumesione kiwa karibabu weterendikiri kambiritie ndo na ekuru na batemu akanya bakiwa Karo ni mwana wo na umite bore akimutegi na nteto nkuluki. Nyuma ya gavana wa Meru Mutumane Toithinkia kuthura minister Bandwangi mwanya bataka inkaije Reverend Mkuru